पाउसेद युमफम ओइबा हक्सेलगी पाउतमगा लोइनना मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी अपुनबगी सक्तम सागतपा ngmdrabadi ओइजबा manggani केमसान मोरेदा खुंदारिबा फुरुप maselgi mrkta अपुनबगी सक्तम सागतुना मोरेदा तंगदु लैताबा फिबम अब सागत हौद्रबदी एगेस पॉलिसी मखादा सेमगलकलिप ट्रांस एशियन हाईवे अतोपा मफमदा चटखिबा याई हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर जुमनाम खेमचाना फोंदोखरे वाफम वसिंगासी मोरे वार्ड नंबर 9 दा हिल ड्रॉप्स मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज हाइबा थंगनब इसिंग पुथोकपगी इंडस्ट्री अमा आंगतोकपगी थौरमदा फोंदोखिबने मांग मखा तारादुना फुरुप मसेलगी मरक्ता यूनिटी थमदुना अमतो ओइबा वखललोंदा थबक तौमिनरबदी चौखटपा मोरी अमा थुना ओहनबा ngamgane मरमदुना फुरुप मसेलगी मरक्ता अमतो ओइबगी वखललोन सागतुना मोरेदा तंगदु लैताबा फिबम अमा सागनबा होनासी हाइना आपिल तौखे लोइनाना मोरेदा हानबोइन इसिंग इंडस्ट्री लिंखतुना मियाम की मतेंग पांगनदबा होनारक्लिबा हिल ड्रॉप्स मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज की मापु चौनेल हौकिपता पुंगिंग थोगतपा फोंदोखे लोइनाना अतोप ट्रेड तसु इंडस्ट्री लिंखनदबा होनामिनसी हाइना आपिल तौखे थर्मदुदा सरुक याकिबा बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोरे की प्रेसिडेंट भी शेखरना सुमोरेदा MSME की मखद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या लिंखलबा मतमदा मोरी असी साउखटपा ngamgane सेंट्रल गवर्नमेंट असु MSME की मखद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तौनिंग बसिंग योखनबा सेथंग क्या पीथरे मसले स्टेट गवर्नमेंट असु मियंग चंगबिउ हाइना अपील तौखे अतोप हक्सेल की पाउदम अमदा लमजेल सांगना चेलुरबा मतुंगदा तौरोइदबा थौंगसिंग हाइबसिगी मतंगता खंगमिनसे लमजेल सांगना चेलुबा हाइबसि यामना अफबा सजेल अमने ऐखोइना नुंतिगी लमजेल चेलुरबा मतुंगदा एड्रेनालिन की चांग वांखलकपा अमदे मदुदा फाउबा एनर्जी अदु जामदनगाय लैते अमदे इसाना नोंगमदुमा जामना चुमना सिनरे हाइबगी इथिल अमा फावले अदुबा लमजेल चेलुरबा मतुंगदा ऐखोइना करी तौबगे युमदा हनबा इरु लुचथोकपा अदुदगी थबक चिल्लबा ऐखोइगी नुंतिगी पंची अदुदा मखा अदुम चथकिबा मसिना तबरा ऐखोइ खुदिमक पंचीगी थौदांगसिंग पांगथोकनबा होनबदा इथौ चिन्नरबसु अमदी थबकी मतुंगिना नोंगमदुदा तौगदबा थबक थौरमसिंगी परम यालबसु अकनबा चांगदा लमजेल चेलुरबा मतुंगदा अकंगनबा थौरम खरा तौबना साजेल तौरिबा अदुगी महि अदु मांगनबा ngame असिगुंबा लमजेल चेलुरबा मतुंगदा तौरोइदबा अकंगनबा थबक थौरमसिंगदुगे मनुंगदा खरा मखादा पीरे आशा अथकसिंग चासिन थक्चिनदबा नत्रगना इसिंग थक्चिनदबा मखलमा हेक्तगी फिजिकल एक्टिविटी तौबगी बेसिक रूल दे साजेल तौद्रंगी ममांग अमदी मतुंगदा आशा अथकसिंग चासिन थक्चिनबा अमदे इसिंग थक्चिनबा हाइबसिने हाइरिबा मरुबे स्टेप असि सिथौबना ऐखोइना तौजरुरिबा साजेल अदुगी कानबा हंथले हक्सांग सिजेल तौरुरबा मतुंगदा ऐखोइगी हक्सांगी एनर्जी सिन्ना थोखिदुना मयंग ताथरगी अमदी हुमांग थोकपना हक्सांगदगी महिगी सरुक मंगले मासी ओइबा चकलेट अमा चाबा अमदी इसिंग थकपना लमजेल चेनबा मतमदा अकाई अतोय याउरुबा मसल सिंग अमुक खना सागलपदा मतेंग पांगी अमदे एनर्जी अमुक हापकलगे साजेल तौबा लोरबा मतुंग मिनट कुंदगी कुंथ्रा फावबगी मनुंगदा चाहुबना ख्वाइदगी फै हेंजिनना चासिनबना होना जरूरीबसिंग अदो मांगनबा ngamba मरमना मासी तौरोइदबने हेक्ता हिपचिनबा लमजेल चेनबा हाइबसि मिहुल चोंबगी चांग वाखटहनबा अमदी निंगसा चाउना चाउना होलनबा अवाब अमने मिहुल जांग चोंबा अमसुंग निंगसा चाउना चाउना होनबा फनरबा लमजेल चांगना चेलुरबा मतुंगदा पोथाबा हाइबसि मरुक ओय अदुबा कंगलोन चुमना पोथागदबने लमजेल चेलुबा हेक हलकबगा हेपसिनबा नत्रगना पोप तादुना फमजनबा सजेल तौदुना होना जरूरीबा अदुगी कानबा अदु मंगले मफम अमदा फमजनबा नत्रगना करी अमता लेंदना लैबगी मुहूर्ता कया कंदबा थबक थौरमसिंग पुंग चंगदबने थबक थौरम खरा तौबना हक्सांगदा इगी इसेल लहेंदुना अवाबा थुना फगललकपदा मतेंग पांगे फिरोल होंदोक्तना लैबा लमजेल चेलुरबा मतुंगदा हक्सांग खरा चोक्तबा हाइबसि सोइद्रबने अदुबो हुमांगना चोलबा फिरोलसिंग अदु होंदोक्तना लैबा हाइबसि अफबा नते सजेल तौरुरबा मतुंगदा फिरोलदा पक्पा हुमांग अदुदा बैक्टीरिया यावी मखोइना मसा पोलुक्तुन उनचादा खुदोंग चदबा थौगनबा ngame हुमांगना चोलबा फिरोलसिंग अदु कुइना लिटपा सेटपा तौरबदि लोक थुंगनबा याय मरमदुना जुम हेक यौबगा फिरोलसिंग अदु सुदोखिनबा होंदोकदबने हुमांग का हेना सौद्रगसु चोली चोली तौबा फिरोल हाइबसि बैक्टीरिया मसा कोकनबगिदमक ख्वाइदगी फबा मरम मफमने खुदकता इरु लुजथ्र फावबदा फिरोलदि होंगदबने अकनबा थबक इनखांसिंग तौरोइदबने मियोय अमगी नोंमगी तौगदबा थबक थौरम क्यामरम लेरंबा याय अमदे थबक थौरमसिंग अदुगी मतुगिना निमित तुमगी पोरम यालंबा याय अदुबा थबक थौरमसिंग अदुगी मनुंगदा अरुंबा पोचै थांगबना सिंबा अकनबा थबकसिंग यावरबदि मदुंग हेक्तंग लेरका तौगदबने एनर्जी यामना मथौ ताबा मखल अमा हेक्तगी अकनबा थबक इंखांग तौबना हक्सांगबो हेना चोक थानगने
lamjen Chelluraba matungda Eikhoi ki muscle sing chok thagani amade pothana bagidam matam khara mathau tai akanba arumba thabak ingkhang tawbana muscle sing bo strength to honba ngammi amade henna chok thalle ising asabada irujaba haksang sajal sangna tawraba matungda ising asabana irujaba haibasi ababa thong amu oidaba yai masi hek tabadadi chikpana ba tawriba muscle sing adu pothana nabagi ababa pambai amu oina khanba jai adubo asum tawba asina kanaba thoidongna phangloi hot treatment tawbada kanaba phanggadabani amasung chikpanaba phakraba matamda khaktadani tawbijaba khwaidagi faba pambaidi ice un treatment amasung heat treatment parka tawbane ahanbada chikpanaba amadi pongkotpana singba hanthanaba ice pack sinarapa matung ngahek potharaga pamlabadi asaba ising irujaba yai nagala maromdasu haksang fana leisi mana masing chase Khongdrum Khongdrum nongju thagi matamda panba mari chatpa pambi sing manungda amane pambi gi masada laba amonggi lei satpana amonggi leidagi Khongdrum kya tongan tongan pale kana barumda yenglaga Khongdrum da isingi saruk yamna yawbana haksang inganba haki ising chanan bada nungaiba amade yamna laina tumba ngambana haksang da kanale aduta natana hypertension leiba anabada potassium yawba yamna yawbana afaba mana masingi kaklop amane amadi Khongdrum gi mahi glass ama thum khara haplaka thaklabade haksang da sodium mangan badagi kanaba ngammi amade aram khorong ba ko khale soktaba fali amasung kalin gi matam da thakpada haksang tekhalale mana gi mahi sungdoklaga thakpada jaundice phan bada mateng pangi amasung Khongdrum gi mahi thakpana haksang gi calorie mayeng tai amarom da haksang gi arunba anthan bada jamna jauna mateng pange aduga Khongdrum da calorie yamna jawdaba maramda digestive problem oiba mioida diabetic leibada amadi naruba phakalakpa matamgi mioi kyada kanhalle amadi Khongdrum gi mahi thakpana insanity epilepsy sabatum daba stomach acidity ulcer amasung nerves ki laina kyada kanhalle amarom da Khongdrum gi mahi thakpana sam ngangchilakpa phawba phanba ngami aduna Khongdrum na makhal makha kya ki laina kyada mioiba jati da kanaba biba ngame Manipur ki thokdok kyada singa madi tamgi lamsingda makhal makha kya ki mongda thongi amade chanai masigi maru phawba tawraga amadi ngawraga sabadasu yamna kanai mahi asigi tharap tawba mapan tangba kuyum adusu kanghalaga ising thaknaba chananaba potchai isai nongmai gi jantra amadi makhal makha kya ki potchai hapnanaba sabadasu sinnai amade seldum gi phibam da jamna chawna mateng pange mahi gi marudagi phangba thawna kok sikpa khongkhut pangthabana singba kya da su phanba ngame amadi managi mahina sangumga luinana numit tarit nirum thakpada gonorrhea phawba phanba ngame masina natana tumlam daida laibakta maru adu takhairga thombada tumba yadaba phawba yalle amade mana adu sugarga paste semlaga khongkut chokpa panbadasu sengna cham thoklaga tumlam daida tairabadi yamla laina phanba ngame maraga sida Myanmar da lepa leitana irang kangkhalakle military na ku tawduna ong san chu siba manamduna phajin khraba matung maduba janing tabi kholawga loinana sangchilakiba ihauda hauji phawda lanmina nongmei kaptuna hatkre mioi changwa gi mathak henkhre aroibeda content sing asige marubiba pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir puprama pothaga jari channel asina atomda kanarabadi subscribe tawbidribasina subscribe tawbirmo loinana like and share tawbasu kawri gunupnamba po amukhana thaga jari